Taonoga da fefu. Yai roroga mi abagera erami fa oha hau adre gelobalangi. Sabele moroi bagera eran ha fefu bakekeriso Yesu mangadreta. Fa ebua zino faluha dra aga soaya. Ya aga soi ononiha. Berba o masime. Meno fatenge khema zolohe turia somuso dede. Otu alimablalima fahe silale. Fa o masime adre. Zino mangefa ya aga basino mangorifi ya aga bakekeriso Yesu. Adre yai dra aga yadae. O masiga marongo daromalima. Taromali fangorifi. Taromali sanuturu lala. Balala wa aurima seroma eche. Adro hede khema. Fahaudra aga ehe hauni amoni e. Fa aboto badedema. Hadiani wa ukhema. Yaduhu. Taromai lovalangi ba miku faneretede fa atohari dure somusodede badaneniha. Sekaligus ulang tahun BNKP si Otu A555. Tabaso moribazura 2 Samueli fazasiwa nga wasara irukiwalu. Imane taromai lowalangi. Baisofu Davido imane. Hadia sona zitosai nga etezaulo. Dawa kesitede ia bere Yonata. Basona genoni zaulo. Si badainia da ula fakauni ke Davido. Baimane khnya razo. Hadia si badaima baimane savuyuma. Baimane razo. Hadia lesito sainga etezaulo e na uha khesitede ia fa khedede lo balangi. Baimane si ba kherazo. Sona nono Yonata so buyu ahe. Baimane khenya razo, heza so ia. Baimane si ba kherazo, yomo khemahiro adre, ono gamieli balodebara. Baifatenge razo Davido ifahale balodebara, yomo khemahiro adre, ono gamieli. Bamirugi Davido meriba ali adre, ono Yonata maubu zaulo. Baifalegu tau ia mga lulu. Baimane Davido. He meriba ali. Baimane ya odo sabuyuma. Baimane khanya Davido. Baibu si dedeu. Uha khesitede sa edra uke bernama Yonata. Ba ufuli kheupe nua dua Saulo. Fefu. Baya uke. Ba khegu mga eroma ekh. Ba mga lulu meriba ali, ba imane, hani haza vuyume adre, vanosoba dedeu nasu simate ya odo adre, reke da romali lovalangi. Iraama ina iratalifu sefefu ni umasio ba kekeriso Yesu. Ma ekhe adre nonga luo fa owawade de kheda, ya ita soi ononiha. Mema ekhe adre dobla fitu pa osisiwa, iter tededa va omasi lo walangi si te bai musua, ya ia me ifatenge zinenge soroi geremani, sotei Ludwig Ernst Denninger. Bavolohe haga, bavolohe fangefa, baba vanuriaike fangorifi, bak zoaya ya ita Yesu Keriso. Adre berda data fahasu ita. Dozi ita zamusana. Data ada sawagel kelowalangi. Baba omasinia adre kheda ya ita ononiha. Baba dede. Baba omasi lowalangi adre. Ba wawaiga yami fefu. Selamat merayakan misi. Dan sekaligus selamat ulang tahun BNKP ke-155. Iramay na iratalifu sa fefu, perayaan misi, HUT BNKP,
no sabua inete wangowasai ni faomasi. Yaya da faomasi lo walangi hedaya ita ononiha. Natafasuita da basi dunia orang makheda bereta lehadoi balalaha lewe RMG Jerman bamatenge deninger badan niha. Tidak ada rencana mengutus misionaris ke Nias oleh RMG. Natafaiki ngabalezino alua minola duhe halewe misi ba Borneo Kalimantan ya dae. Balafatenge deninger ba Tanah Batak. Bahiza minoohite de lo walangi babangurifi ononiha bala abulala khania tarongo babadalulala meyonarai Jawa bamel ofeta ira bapada bamofege wa omodeninger soti Sofia irege torui ira sabata bapada letola la tohuga bofana ba Tanah Batak. Bahiza gasa-gasa ve asonia bapada faluha deninger adrenononiha. Meloda fa atonononiha abu tera telungahun. Babada mo halewe ke heha lo walangi badede deninger wa omasi mui ia. Adeni de dunia mui badanoniha tana hezola otarai ononiha si sobapada. Bamei adre bazamater RMG bagi remani, bahada zalua. Lela tehe khenia. Bahiza ira amaina talifusa, tebai muba aga wa omasi lo balangi. Tebai muba aga na ifatenge gononinia, ifatenge zinengenia lo balangi. Uisomane batebo kalala. Hezo oroma kheda. Hewa ilela tehe ira RMG badan negeremani bahiza la tehe gedeninger ira samatere kolonial balaka. Irege irei padang numalo ia bagunustoli ba ofeta ia ihudrage dana niha me dobla fitu pawasisiwa hene awalungoto ananga flalima. Otu alima wulu alima fahe maukhat. Oida elala lo walangi ba matenge sinengenia babolohe fangefa fama ema fangorifi kheda ya ita ononiha. Samuza te fefu dae tenga ber ratuada tenga ber ita haber ba omasi lo walangi. Batenga hada na taosisio he bisa ko fanewa la lavo halewe tra misionaris. La lavo halewe tra so halewe ononiha. La lavo halewe panuani hakeriso. Ba oroma kheda va omasi lo balangi kheda ya ita ononiha. Baina aboto badada va omasi lo balangi kheda badananiha. Moguna tafaigi ita bazeremi. Moguna taosisio hadia zalua mefona. Me oto alimablalima fakhe silalo. Hewisa metohare dra misionaris. Ia dae omasido utune kheda hadia zinura dra misionariso daufa halawae. Hadia zifaluha ira melarugi dan deniha. Imane deningar bagunistoli. Faafaito fa elemusa ba faatebaha baganaa daera tegafuha sinomobebe ononiha. Imanegi Sunderman ba stasiun dahana fale atu le huku le sehi gera era banava fa kele musa fa emalisa ba fale fa ohau dede ba nomo khera da eva kakega fuha va mater ononiha. Imanegi misionaris Thomas si soba gobelata fa emalisa banave fangohofi banadu ba fa anumana da ebaho fangarengare ziso ononiha.
Basi afuria imane misionaris fris ba ziforoasi afekhe halewa badae mi oini hasakamui sito ele fasuwe sito ele mangaibinu fa emali ba molohe adu no sono no niha ba dalu zo kami irama ina ira talifu sefefu da gamuata da lagu da cara no niha melo da molo dra misionaris baba gotalua da to hari ira baba ngobaha turia somusodede baba ngobaha turia bangefa bakazoaya ita Yesu Kristo irama ina ira talifusa hiza ba omasi lo balangi moroi babo halewe dra misionaris alua ba mohoni isura misionaris legeman imaneva ngumae no oroma ba abele Yesu Kristo badananiha no mo wadure somusodede la reinadu la sawa refa te bato ba subota ba gotalua panua te bato ba emalisa te bokai lala ba gotalua panua te bokai sekola irege atozi no manedra fa atua ba te bato goi vo weli ave ba mava savuyu irama ina ira tarifu sefefu simaneva o masilo balangi le tera me alua vangesa de sebua badrefi hena siwangotu afele ene irugi hena siwangotu atelunga fulu imane bazinura namada e forso ha haumedrefa no auri da romalilo balangi ba nononi hakeriso lau auri faga ba o masisidruhu le fasubota le fatiusa le lango le adu le taya panyoba ber le sanaga le emali o hau de ba nomo baba panua le ni khausanave hukuada le gini e faen hakeriso nomo waa ba manoi ira baba mati da ebua bangesa dede salua badananiha ira ama ina ira talifuse oida eva o masilo balangi ni o va sainida ba medromane menogi tobali ita tobali soroyo molo balangi sango auri fage fa omasi balalava auri seroma ia dae omasido usofu khada fef hadia tesedra gu irugi dae buah-buah ba mati sino tesedra ni wae namada e forus nomike na le ira ama ina ia dae moguna tafalua ba mohoni moguna ba malalini era e nau si ruhu mo waa manoi ba mobua ita balala ba mati da go vasa si ruhu na tafalua go vasa misi ave ulang tahun BNKP iramai na ira talifu sefefu faudu batema mabaduho vanertede halewe misi ave ulang tahun BNKP si oto a 15 fahe baya daite kauni ita ena ele mamalo ita wango aurifage taromalilo walangi ba samalua ya ia balalava auri seroma bada romalilo walangi ma ekhare tebe ekheda duma razo Davido hevisa ia ba malua fa omasi lo balangi soli mangavale zitobali fa maha eda moroi ba berehuare si fefena samalua somasi lo balangi ba faluha hobu fa ohaudete irama ina talifu se fatua le berehuare ba te dune va Davido no razo sangata ufi lo balangi irege faluha ia hobu lo balangi te tutuno hevisa ve menania volawa udu ba favu uliki khenya lo balangi va lete bule va arazo banga etenia badai roma kheda va dozi solo dozi samalua tarmai lo balangi dozi sango masie lo balangi faluha hobu
Da zifaluha Davido. Bahiza natatahuga vo paso zura 2 Samueli adre. Ba namurei lo walangi ba faluha de ala. Faluha va atekiko. O Roma giheda da meno aifa da nia purehuhuo adre ba fazafulu mifena te tutuna vano aihu Davido bahor. Ibunu Oria fa mo Betseba. Ba ifalua bohor ke Betseba. Irege alua va afavuka ba keluarga istana. Faluha venu lo walang. Da va mahau si fefena khada. Si dua. Te fahau ita moroi ba duma ni falua Davido va faomasi adre tenga ha huo. Tenga ha kece, tenga ha buuli. Roma khada va no fa buuli Davido ke Yonata. Va aro ira bava hubusa bava malua faomasi. Hadia zalua meno mate Yonata ba meno tobali razo Davido. Hadia olifu Davido buulinia khezifa hubukhenia le ira amaina. Da ni basoda migeno adre ba perhuo I alui hanihanga ete zaulo. Hanihanga ete Yonata. Ber iterte denia le olifu ia buulinia ke Yonata. Ba meno isedra ya ia zotei Meriba Ali ba sunesa Mefiboset. Sino akela ba ifalua ba omasilo balangi khenono Yonatadra. Ibali simane ononia Davido. Falulumanga kherazo. Ba ibe efefu harato zaulo khemeriba ali adra. Da eva omasi si nifalua Davido khemeriba ali. Fa omasi adra ba le olifu ia buulinia. Ifalua. Asese fai huza lua bagina tadre. Asese si ai favu uli batasavu kaya ipu ulida. Asese alua hula ni fotoi janji pilek. Janji pemilu. Bagina te kampanye ba ya si ai ipu uli. Bananoda niya dumadau ia balah di famalua. Tenga da ni falua Davido. Hadia babu usalinia. Bamalua fa omasi baba hubusa ke Yonata. Ba ifalua da banga ete Yonata. Asese punya ita niya keriso. Olifu ita buulida. Fa buuli ita kelobalangi. Tafadua ba matida. Bahaya ia ni sunoda. Haya ia lobalangida. Bahiza. Balalava aurise Roma eche. Asese ta lobalangi ke lobalangi be. Asese olifu ita buulida. Mela farautanga. Meta otomosi bonga pata. Hasap walida. Moroi ba dedeku. Vomasio ia. Irugi ba amate. Bahiza. Menomo nga pata ba asese ataya ba omasi. Itaria na iileke-leke dan nebe. Olifu ia buulinia. Asese olifu zatua buulinia me iohe nononia baba maya kaidana. Va ifahada niya nononihadre enae aboto ba dedera geluah ba maya kaidana. Bahadia zalua. Olifu buuli. Ira ama ina ira talifu sefefu. Duma kheda Davido adre. Ifalua hadia buulinia. Itertedegu samesa zotei Rene Descartes. No iraiwa imane. Untuk mengetahui apa yang dipikirkan seseorang, lihatlah tingkah laku mereka, bukan perkataan mereka. Basobe hede bakhe dalam mane amuata ni faiki buah-buah ni tengani. Da va maha da si dua moroi bada romalia. Si telu ira ama ina talifu sefefu. Fa omasi adreba itipaga gamuata ni hasisaga tetana. Na melo da si to ele
ba soi si fasui, ba fefu nga nudu ba nihori badana. Ena biso nudu biso zamadao e fada. Bahiza ni falua Davido lo. I omasi maubu dunia, i roroga ba ifairi. Faudu kida eba ba mahau Yesu me imane, mi omasi zifa udu khemi, ba mi angadre salahi zolohi ya. Banok ina sa ibe ikhada duma Yesu me la furefa ia, muau ia imane. Be ai fakhera horera. Lela ila hadia ni laura. Ta eba mahau si telu khada ira ama ina. Si efa. Famalua fa omasi situhu. Ya ia vanohuga famalua fa omasi lo walangi. Tenga soaa murui kheda. Natabaso bayati telu ba imane razo hadia le sitosai nga etezaulo ena uha khesitede ia fa khede de lo walangi. Samuzate ena uha khesitede ia fa khede de lo walangi. Jadi segenap perbuatan kasih yang kita lakukan bukan asalnya dari kita, melainkan kasih Allah yang kita teruskan dalam perbuatan kasih kepada sesama, kepada segala makhluk. Adra menofaluha itaba omasilo walangi baba malua fanerete de oto 55 fakhe halewe misi ba ulang tahun ben kapere te kauni ita baba mowua famati ba fa omasi bani hafefu tatengeni ba fefu ni faluada baniha no Yesu tafaluada data tertede dani wa Yesu bazura matai o 25 nga wa telu 5 irugi telu ene imane me olofo drao bano mi beekeku. Mi obehi dedeku. Bano mi fabaduga kekunidana. Me tome drao. Bano mi faamoi doyomo. Mi lenu hagu. Bano mi fonuha drao. Mi mufehe drao. Bano moi ami mufaiki drao. Ba me sodo bagurunga. Bano moi ami heku. Baba ayati fabla 5 dene imane. Ba fefu hadia ni laumi. Kedali fuseku fodrekezi numanadre. Heku no mi lauda. Adra bagi nete pandemi COVID felezi wa adre. Data furua va mati, ya ia va mufalua va omasi. Data tolo ba tenga tatele na veda. Ba ena ege jemaat, la sia aige va malua halewe diakonia, halewe va omasi. Si afuria. Famahauda numero 5, moroi ba perehu adre. Ya ia natafuli ita baperehuhuo wa meriba ali adre onoyonata no si cacat no akela-kela. Bahiza ifalua va omasi khenya Davido ibali simane ononia. Faomanga ba meza be manga razo. Evisa ita. Hadia gezino tafalua baniha si faluha fa ateba ipoto masi cacat. Ya daete kauni ita va malua fa omasi meno ofena i omasi ita lo balang. Imane kheda banitanda badede omasi zahate khu simane fa omasiu drauk. Omasi zahate khu simane fa omasiu drauk. Yaduhu.